Sinivusele siphinde sinibingelele eMaswati lamahle yemukela nati tindzaba takho teliphephandzaba leTimes of Eswatini utfundzelwa nguMelusi wakwaDlamini. Lilunga lephalamende laseMbabane East Welcome Dlamini lithi indvuna yelitiko leJustice and Constitutional Affairs Princess Melane aseliphenye manje wasesiteki ngemva kwetijubo lapho khona akhulule basolwa lababekiwe emacala ekudlengulwa waveta kutsi lokhu kucekela phasi imitamo leyentiwako kulwisana nekwanza kwehlukunyeteka kwebantfwana kanye nabesifazane. Umphatsi welidolobha leMbabane Gciniwe Fakutse utsi uma bukhona bufakazi betinsolo letisolo tivakala ngaye umtsetfo utawutsatsa indzawo yawo njengoba wenta kuto tonkhe tisebenti letephule umtsetfo. Lasolwa ngako Fakutse kufaka ekhatsi kwetfuka letinye tetisebenti tamasipala welidolobha leMbabane nekutsi uyekelise PR officer lakhe Itsabedze emsebentini. Sichubeka nato tindzaba tetfu. I-Public Service Pensions Fund seyimemetele ukwenyuka kwemali letfolwa ngulasebatsatsa umhlalaphansi nga-3.1%. Ngekusho kwalenhlangano, le mali leyengetiwe itawucala kubhadalwa namuhla ibalwe kusukela ngeminyaka wa-April lophelile. Singena kito temidlalo. Imibiko lesengakacinisekiswa ithi umdlali wakuleli lodlala eSouth Africa kuJipa United Justice Figueiredo sewusedvute nekuya kuboshampiyoni beTanzanian Premier League Young Africans. Figueiredo utaba ngumdlali wesibili wakulelo emva kwabanele Pupu Sikhonze kudlala kiyo le Premier League yaseTanzania. Kulabo labatawuba nemicimbi sekunetindzaba letimnandzi livele etangomeni telitulu njengoba setivete kutsi litawubalela lishise kakhulu kule mpelasonto. Nisaleni kahle.